funda kancane manje uTimotheo wesibili. Funda lapha ku-4. Bayofuna thina isizwe zabo ekuseni. Bangayifuni
wenze njani ungasekho lana? Hayi nami makusithole bathela banginikeza isho speech bangihlaba ngamagama manje ngasuka ngathi ngcono ngiyohlala kuphi enene funda lo John Gray yeah yes ola kuboy uJesu ukhuluma noNikodimi wakubona umuntu kubafarisi uNikodimi igama lakhe isikhulu samaJuda lo-ke wenza kuke ebusuku wathi kuye nani siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba ngakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo. uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha angewubone umusa nawo ugomo bazaqobekile lo mgomo ubekele thina sonke. Haleluya. Beke mina msebenzi la msebenza khona bese ngiyakhona abaningi bakhona kazi mara izike bojesu uyakhona yes ungakhona ngale empini uNkulunkulu uyakhona mina la msebenza khona bakubosi kulula ukuthi ngebe kulula ukuthi ngithathe kulula ukuthi ngingenza kusho ukuthi ngiku-winning position kulula ukuthi-ke uyabona make ngiku-winning position kodwa siyambonga uNkulunkulu nawe nje ukufikile uyakhulula lo Nkulunkulu lithi kwenye indawo lingubhoshongo leli gama likaNkulunkulu lithi laba ababalekela kilo bayalondeka nabantu ulondeke mina la msebenza khona ngenxa yaleli gama lesilonda lento singazilonda sisebenza khona uyazi lento singazilonda kodwa lo nembeza manje sowenze njani manje kuyaphila kwenye indawo lithi bheka sekuvela okusha yabona ngokuvelile kwenza ukuthi noma sesibona ama-chances ukuthi ayile chance ukuthi-ke ngingenza okubi kodwa ngenxa yegama esabalekela kulo nawe siyamema woza kuleli gama uma ubalekela kulo uyalondeka uthi lo mzalwane indaba beka isikhulu uza ebusuku ngenxa ye-pressure yabantu. Uyabona sine-pressure abantu abakhona bane-pressure yabantu. Omunye une-pressure ka-anti, omunye une-pressure kababa njengami bephuza nobaba wamthwala. Ya nakafikile sibeka phansi sikhopha indaba zabanisitele. Mana zonke ziphuma la kulo tshwala. Manje abaningi bayasaba ukuza kuJesu. Ngeza kuJesu imanini ngokuba akakho
yokuphilisa abantu abanomopho abablinda bangastophi abekho umuntu omenza lokho. Siyazi ukuthi uvela kuNkulunkulu kodwa kunalento lo muntu emenza ukuthi angakhona. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi ngoba mhlawumbe uyoza kuye uthi ngithi uma umuntu engazalwa ngokusha inkinga uma angazalwa ngokusha ubugebenga akasuki uthi akhona la enkonzweni ma-statements amninga lehliziyo yami iseseyidala isaphethe izinto zakudala ayikanaku bese le mali iyamhlela. Omunye waphakathi kwethu mabona izintombi zala ebandleni umqondo wakhe udungeke nasithi ngapha ndoda athi ngibone semina ngapha ngibone ngubi semina why lokuzalwa ufika wami lithi wena indawo umuntu angangeni esango bozalwane uma umuntu engangeni esango ufahile nali isango lomngeni akungenwa na
kwaba abanye abantu abafanele ukufa. Yeah, lapha emsayizini. So hayi ukufa abanye abantu abafanele ukuthi bangafa. Kodwa lento bazalwane is not voluntary. Lokuphila siphiwe ile Nkosi. Ukhona lana nje kune-corona uphiwe ukuphila kweNkosi. Uya nawe uphe inkosi ukuphila kwakho. Hallelujah. Unless you're born again, angeke